Mana yang apa kampung ko rami si motor. Mana di ba? Mana masih kecil ya. Kiram ba di dito na motor turun na. Sampadu kari paso ting beran dulu kari torido kari paso ting. Woi, apa di menjukan dia? Ya deh bapak tuh paso tidu kari lana toring satu ting. Hey. Wah, itu emang pernah. Iko besar di. Iya, ya deh panorangkit pangjo. Iya, pas sekolah. Iya, kebetulan di libur na gopi bungan lo talungan lo. Tahun yang sedang tahun untuk lo semimpa. Kapag ba? Kalau pakai di kanal surat. Oh. Toro persen na pokoro lang eh. Iya, ya duka te pas te pak katia pas sekolah duka tuh nanu. Iya, tama ko dito jom, tama ko dito lang mata lo. Tiba tangkaran po din. Ya duka te paso ting masih kalau duka patay pa. Bisa tiko ka to ang besar. Itu katanya pas saat ini masih sekolah ya teh. Iya, itu katanya pasok tinggi teh di balik songkol pas sekolah pa eta. Sekolah duka itu. Lalu aja mau pada orang pendakaan dulu, lupa sembako.
Nag-gepang ito. Panarangkit pang-aktornya dyan. Sa linggo le. Oh, linggo. Yo, Dito dyan to. ako to. Toli. Oh, linggo. Kue linggo to. Oh. Oh, makati air. Pasuri, gini kami. No. Oh, lasampado ka mo. Apan na kito makati ha, juga na apan na kito. Hati-hati ya. Mure sampah unaran natin may. Bener ketika kamu anu mate. Iya, sila ito na. Ang pusat kita pusat, pati nanti tongkolan, tak ada di bile-bilelan. Hindi bikin mamali, soalnya nasang na mamase, kalau apa inanda, iya tasik kamasian. Iya, pasuri ini kami dito. Iya, pemirsa itu luar biasa. Sampah apa kan ano? Kemarin dito sa ano. Wait, oh, yun. Isa to.
tampang kan Pak Soti lalu dia. Lo mau Pak Soti. Ah, iyo si shooting mo sa dua Ini radio lagi mak konten guys. Iya, tapi nabi nontonin kita lalu pas ate guys. Dia mau konten dan ekran dia. Nakuha tayo sugiging ko yo guys. Bersugi kira aku Tidak tidak. ada. Oh, iya. Tidak dipakai tadi. Iya. Oke. Mantap. Oke, baik. Mantap. Oke, baik. Oke, ini radio. Nih Sugigi, nih radio. Ini Sugigi, putar-putar Sugigi sambil mak konten. Tahu malah. Nah, Pas sekolah ini tamat ini mah jadi. Oke, jangan lupa tahu di Ya, follow. jangan lupa nanti. Jangan lupa di follow nih Facebook Nenek Sugigi. Apa HP suka minta Nenek Sugigi? Ya, lu dia tando. Oh, lu dia tanda oleh. Iya. Oh, oke. Jadi oke teman-teman. Lu dia tando Facebookku. Follow tuh deh Facebook lu dia tanda. Ya. Nih Nih Sugigi. Nih Iya. radio lagi. Sudah bisa tahu sama kontennya. Tangga pembeli saus Sugigi gitu. Iya. Landak ada apa Sugigi teh, Pak Sugigi teh. Nih Sugigi. Lu dia tanda. Iya ya teh Pak Kate no di semana sampai. Ini sih dia ya. Oi,
Oke, hati-hati ya mo. Kurang betul hati-hati ya deh. Dondal lah, dondal. Oke, gitu guys. Sudah bikin